Khubor Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentaga singi Shillong. Natingkong kasor Shillong kem drop kipulit na mauyong Japong. Shongshit kayo di pataw hapersya kerdop kasin Edmonds College. Haka samoy per M enduna kadheng kali hasurok sora Shillong mauyong. Bat linear kinong yalam KSU bam urlong ka IRP. Bat mentangin pa siya ki Khubor bakambanya. Kipulit ke Anti-Narcotics Task Force ENTF haka arpasaw tarik Kyllalyngkot haka por khat arba GAA kilabat ikaway kakali olto kepada new number AS not iway W Hendriu R New R kabala suba bakakit drok kepada tang arngut kibriu unongnya bat uwaypat. Kipulit ke ENTF haka jingkandra ya kini kakali rengkat ke jingadon lang kisaki satar bat kinong snong ke maulai mauyong Japung kila kandra ya kini kakali bat alap lai teli kisenduk heroin drop kibala song janai bat la buri bha hapo kini kakali. Haka jing tokit na kini ki arngut kibriu kila aidau baki one hits niang no sning. Henry habala tokit benya bat kandra lalap penban baki kit drop bat buri janai hapo kini kakali. Kat ba uway ula ay daw bo don jing tip AA bagani kakali kakit drok. Ula kiw hakani kakali no sning ba ula one hits niyang no sning. Ula yakut ban syong da kani kakali bat utray kali. Kipulit kila kurup ya kini kilay tali kisenduk heroin lakem ya kini ki arngut kibriu bat lara ya kani kakali siya tahanan. Kijing tokit kidang ya siya prang. Ay, naku, tidak susah kering tu. Oh, boleh. Rumah. Dari ni, kamera saya. Em lihat punya ni bisa tu. Ha? Em. Sampai apa kili bisa di balik bisa. Balik bisa bukan kamu. कैसे रखा है मालूम नहीं है कहाँ में घरों ना benar. Apa? Hey, bro. 10.21 हम टेस्ट करेगा है कि नहीं हाँ तो हमको बस टेस्ट किया है चेक करेगा
But it looks the same, no? Because only one also, I think. No, but then it's We have to do. it's like as per procedure. Shongshit bat thnem kayo di patau bat so nyamtra bala pelong haka arpasau terik Kyllalyngkot daka 1917 I-team bala kershan lang daka Meghalaya Farmers Empowerment Commission MFEC ha atat ka Directorate of Fisheries kabadon hapersyak ke kerdop jangka St. Edmunds College Shillong. Ya kini kayo basisin shibanai la pelong daka jing tmu ban ailat ikinong rep bandi kimar ki mata daladehi shikilong ying long sem lingba ki mahajan kumbalong hakiway pat kiyo kihat. Lingba kini kayo, kinong rep kiyo alat ban odor yala kimar ki mata kat kum gajing kenjung ki ban mentoy na karep karyang. Ha kini ka ayom telang, kimar rep bakongsan kilong upathaw bat usok nyamtera, kiba kinong rep jong ke Jylla ki penmi bun bha nala ki lingkha ki risa. Upathaw ulong umar rep ubane reta bat ubane baro shi ayom perem hadu bandapoi ka ayom liur. Uba PS thank you chairman ke MFEC ulai thu ha kajing kren jong u ya kini kajing thmu ban pelong ye kini kayo shisin shibanai jong kinong rep la yo jing mut ha kapor baklang ka klam COVID-19 ha ba kinong rep kilat he kai shikilius bo ya ki jhur ki jhep na mar bomdon ki yo betikana bandi ki mar ki mata jong ki minta uloong da kajing don kini kayo basisin shibanai kinong rep daladehi kilong ki mahajon bandi ki marep shekinong bam hakador kababiang ban kintiu ya kayo kokot jong ki ying kesem jong ki hakini kayo kadukan VK kala shed ikijing bam basingyam do pathaw bat so nyam tra kibala pinjaw dot slip kot ya ki babon ki breu hakini kesngi Kawai ka nong rep negithan pen ursla kala kenthi de kajing kemen haba kala yo lat ban wandi ki mar rep jongka haba ki nong wan thiet kila tur syaka basa jongka bani kini iki mar jongka kaloong dei hakani ka yo be kinong bam ki yo ma iki mar rep bakensai ki bam shim le penon kam de kisbo dawai kala pen paw kajing ang nut de ka boong ngikmi lenti bakum kini ki yo kinang bon bat nang roy hakeleng ki jaka jong kini ke Jylla kenang bikinong rep kinyo de markmat bat kinong thiet hakador ka babit Ugivin si Shulai program manager ka 1917 I-team ulay thu ba chairman ke MFEC ula ay jingmut ka sorkar ban penlong yakum kini ki yo haki jaka yeng kali haki jaka sorkar namar haki sngi sak jan kini ki jaka ki thli kedar kenang bikinong rep kendi ki mar rep jongki jing plan ka jong ka 1917 I-teams ka support ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission kalong kalat jing yarap e kinong rep i chairman jong ka Farmers Commission actually ong ba kumbi ong mene ha jing kren ka jong iru kalong ba kini ki parking area ki bejong sarkar ki balai ha si sajan ni di ban penon kambing kum kini ki area ki khang ba hakum kini ki por yo man khot i kinong rep ban long yo di kinong rep ki wan ki nadu ki shnong ki jong ki pat ni ailat ki hangi batin di ka jing ka expectation ka jong ni lagi ka jing kwa ka jong ni kalong ba ki ru kin yo ban benefit na kani ki consumer lani kinong ki ru ki benefit kin na kani hakata kurong ni wan ra lang ya ki hakani ka pot kang ba bro ar party ya benefit ke Hakanu guru keempat kenyarap ini program. Pikir kanong kinong rep berapor kawai ka jingkut ke jongki na kapor kalong ka jingduna kayo di long ni persangkat pala kay banya pelila peliti ki bekinyo kata kayo ko bekila pandia di namar pa kadang day kasin ka beningkong hakum kani kapor ki yo ilesi ki jingwan ra ki jongki ru lesi kim dabut namar pa kadang day kasin ka beningkong kadang dan hitay ka tu jing septing ban yo mladi kumno di Henry ni kermen balada kani kasni kaya pet an ada ki priu pelani ki pa ki wan ban ki babon ban kit di kan long ka nuksa lani kan ai jing kermen ya ki ke nangi pelong yang seisen bikin wan biang bikin wan ra khambun
Long harap atau sokar kairap hari je dekat dua kamur macam. Kador kamur bagi dia ngim kam dan jiktai kalau baik market price baik kalau market driven baik kalau kador yo baik ngim ong bakin direm ngim ong bakin dietan di hendai bede ke bangile nak kaliang ke jomi kalau bangile nak hot nak kaliang sorkar ngila pulut ni ke infra ni ke POE ni pulut mangi di maki bede ki suwan ki susong ki dia baik Kani ka simpan ingkong ni lagi penonton. kani nak kaliang jong ka team sekali ke sin ke beningkok nak pelong kani hot tinggi kermen bakan nang ya syahmat susu Mau kani ka ciplang tak ini ke nong kadi nak district ini. Kini bina. Kilawan almost borok di distrik ini ningkong ngimut ban konsentrate hajan bangindek mangis tu tambah kalau kita lada phikot ni kinong rap nak kawai ke caka kiwanra uju ujur teh nama umi tang arlaijat ujur tu caka ni haban khot na borok kenapa hangi yang mentahi kiladon na borok ke distrik kebencengai tu udah wei nong rap bawan nadu na rongjeng di udan wei hangi di utau di bencengai tu bawan ke dan kintang don kinong rap ki badang sakut ha blok lu kinai i kidang don sa arlai fli stol ki pampat fli di kitur kinang wan uta itai badang ibadang wan in wan nas te kithan umden sakhmat umden lajan koi sesunapu Te kani ka program kani ka noski kani ha. tang ta sing Tapi dan plan show bahdi na pun di close shikling ke cakan. kata ngia kajing kerben kajongi kalau bakani ke program kan Haka samoy per em ki pai ba ki betemu ban lech maulai mauyong kumju na Shillong sesora kinum machu ikadheng kali habarik ne ha Anjali pam endalapli ke surak one way na rilbong shajingking sherpi yakani lay thu du Emily ke Shillong South ba sanbor Shillai Ministry Ketanaan Arts and Culture habaula jirip haka arku South trik Kyllalyngkot yaki jingtre hakani ke surak ba ka sorkar kelamang haka jinglot ke belakanjo syakan riu kelur tingkang Hakani kesengiu baasan bor ula jirip ru ika jingtre Rabindranath Tagore Complex kebelamang haka jinglot ke bakot haduk khatlai kelur tingkatam. Hakani ke kompleks, endon ke guest house, ke children park, mat kiwe-kiwe ke jaka bam le air pengat. Ki ofisar na kita nak beper jong ke sorkar, ringkat kinong ilam shnong ki lesenran yo baasan bor, hakani ke jinglet jirip yakini ke jaka. Kampus jong ka Department of Art Culture ke mga minister terkaturu akapor bangalong minister sudah marajar arpuai de ngalani initiate kumu culture minister akapor ka Tagore cultural complex kabakot khatlai krur san pupralak tengala rahi ka recommendation siapa Sri Shekhar ji bolong culture minister mensua but kaji ekran but ula ayaka approval khatlai krur san pupralak tebat kade ngiladep jaga tu kaya kakam kaya caca ngaku apa nomor pemenang kade ngalawan Delhi ngalai kedu pada dia Shekhar ji bolong mentau ko cultural minister bola kerpat yang aban kumulo kalemeli pada jona area ba un perset ya kam un plat no ya ka second installment first installment of plat katu kalong total khatlai krur san pupralak tam te bola kerpat ya kumulo kalim lokal meli bencimkia berula ai ko approval ban pelanya ada second installment tang mentai stio nganawan sebuah dari tentang kata ngala ong yu bangan sali inspect bangan pet bangan sai report pada cehu ya ke progress of the work ber ke progress of the work lai mentan hang tu ke kompleks ke bahe kandon ki museum kandon ke cultural complex kandon ki restaurant kandon ki children's park kandon ki guest house kandon ke MP theater ke bahe bah te yang lasu tenat cibun yang mengalai bu inspection but sibit hingan sapa gitu kita harus show cultural minister but di EU bangal ada inspection bagi nong song jong negara Shillong tebat hadin juga tu ngala penbuat pada segala ban pek yang kena surok fludi kawai ke badan kaba ya nang tena pomin gi jong ka temporary assembly hall porlbong kaban link pat ya kena surok kena ka surok ke bawah nang apa relbong community hall kata kebajuan yang tena po existing Peludi Road bat mentah haduk kana jingking ro simpor yang haduk prabanai banganya kun bat yo naka nadispai na po Delhi ban yo ya ka NOC allotment yang jaka ka simpor haduk prabanai bang so banai kubleiru ya menteri
Rajnath Singh Ji bade menteri jong defense ubulai ka approval ngelayo mentadang prabanai bat la dep ni king bat ngala kerpan ke peludi la don langgi engineer na peludi ya ai kuble ki na ba ai kuble ru ya ki engineer na ka MTDC ya ai kuble ru engineer na po ka art and culture ki belayawan bat ki belayai ka ya ka jing ya senok tilang man pendep no brai mas kini ban pli no krang bagi pajba pen kam pakan no gini surong bat kumjur cultural center nak kalian engineer jong ka MTDC bat kalian jong art culture ki officer kila ai ka ason ba hapu prabanai ki pendep no bala ban pendep no 19 no department ba krang bagi pajba kin la pen kam pihak bayi ni naka ya kata ka assembly ru sian ngan saya kenu ngalafun akhir gimana beradab ya speaker ba Thomas Sangma ban president no ban pendap kata ka assembly sport mau diang te khang ba ka assembly kan la kriya nong ne na porol bong kana ka hall kana ka auditorium ban na porol bong kan long jing beto cibuni kinong song jong rai laman pulun kinong song jong ka 19 South Shillong konsensi kinong song jong Shillong par ka Meghalaya bro koi kanang ba kumbolong mentang in the pelong program nang ne na po rai laban pin ona du lumparing lau sutun ka laban ka kencesis nya blik chedu state library ngi da blik chedu state convention kala kam jengai ten kila kriya no assembly ngelayo ben bah kanang baki pai ba ke jong ne konsensi jong ka along ten ka along ha konsensi ka jong ai ka auditorium kala la pelong cultural program ki jingele kai ki program ki prepare bakila pon kamla ka de ha ka bagi pelong jia seng ru kalan pelong ya ki jia san ki cultural programs ki no program su kajan na pois nong kaya tho ka birthday party ka ba barki we ka General Executive Committee GEC jong ki seng ki Samla pule Khasi Students Union KSU ka belalong ha ka arpusau trik Kyllalyngkot Kyllalyngkot ya ka jing penslam ka sarkar India ban penjari ya ki inline permit ILP ha Meghalaya ya kabala dawaru dekin riu pongot ki MLA lingba ka resolution haying dorbar thawan labun bon benai menta ka GEC ka labin yauru ka jing penslam ka sarkar Jylla ban pentre kam ya ka anya dai ki nong shong shnong Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khan riu na ka jingrung kerthap ki briu na bar Jylla sha Meghalaya Samla Lambok Star Well Marngar Presiden ke KSU ulakren hakilat pathai Khubor hadin ke Jingyelang ha ka baulapen pau ke Jinglingo ke jing penslam ke sarkar India ban penjari ya ka ILP Meghalaya kat ba ki wei pat ki Jylla ka than lammi ngi lapen tre kam ya ka ulaken tu ki MLA ke Meghalaya ban pha biang sakwei ke resolution sya ka sarkar India Kinoilam ke KSU kila odru ya ke jing bombet kinong penyat ya ke MPSC bat ki DSC ha ke Jylla. Ke GEC kala kren ru ya ke jing shngan jing ki pat ba ki basyong ha ki kaput Meghalaya Assam bat Meghalaya Bangladesh. Presiden ke KSU ulai thuru ban pelong ya ke election ban jet ikinongilam bethamai ha uluber na ke benta ka ayom trekam arajar arpun riu hadu arajar arpu kendai. Ka chulum jinglang jong ka sengkemi bro ko ya ka jalan satu council ka seng ka julong hi man na ka por mi dan kam hinu isu hap nya ter nya ta ka ban kong ilum ngilang hi snat ter kam per tas ni ban snap ban snow ya ki isu ba per budan ha ki district ba per ban ya tai ya isu bakta ya ha jala bro ko kam tam bakta ka jatun re kawai kamat kawai ki pensngo ki nangilam na kisna terkam per tas ni kolong i ut batch phangata ka jobom khoi thukam thungjam la kolong ka MPSC la kolong DSC level kum ka seng hilai jong ki khamat nilaya persang na ka sport ban panha kuno pen khoi ya kata kum thukam thungjam po ka jala jong tena liang CC ki sngi ban ni sa shong pan khat sni ba bang ya lumthuk ya ki ajumut jong ki khot per pangin perkat khamai ne kam kumjuru begini yo permandor khnang ba kum batrang ba kumang mut ki Samla puli galong ba kari bendon ke jengkot jeng suba ka kam tungjam or gum persno ki nong ilam district per lagi ong ba kam dai kata jersey ki batang po MPC ne ke jersey charkai suri kadon wa DSC ru ini ke pelong artatien ki Samla wat kam jam ni sngi persno ki ut dan nagleng juga seng bisa song perkat pa bat ke iklat nanti ban thmai su khnang ba dan wan rapat sesien jika jeng senia kom tungkam jam apa jelah por ko ni sungko ka sing ikot
Oda perfect kita menjadi ya. Pemerjang sebenarnya bangka. Kai gato badan yang perlu kecil. Jor jaki. Kini kablong termasuk haka dorbar jong kisu na kapor juata na porspor. Ia keren sepangga jing song sengai. Ia keren sepangga jing logrenti po jong gajat pentri ujungi. Henry basoksi kalong hadu tang empat don kita akian kenon kebanyakan ya gajat pentri ujungi. Ini ia keren dak perkemau ki dekat ki ang ba kandiat senam mensuang ke sorkar ke lapli itu kerdok tipu umling Henry mentak kalong kulalo ke jingja. Ketu ke dikaan ki bami nak tak MRC. Ia keren duk sepangga ALP. Kum kaseng ngila ya ban dan bayang juk kanong rem. Kum ka sorkar kelapas resolution. Kebab tabo boro anru pungut kila ya munjur ya kata resolution pan persngus kar menteri kam ALP po Jylla jungi ngi yang scam ya kata. Lada kata sokaran dia kadang menti kadang pulisa eta resolution kasur kami golong ba kasorkar kadon komisi mesenrang kadben pas biang sakoi pat resolution nam tap menteri kam ya ka LP po Jylla jungi da kaliang kaseng sechong perkat seniwa kum kasi si ni kisi banwan gilat senjam ki haban sim nunes khmat ban penbor kasorkar bagi an kanon ban penkeloy banyada ya jigru ko tap menderi bagi bar Jylla po Jylla ka jungi. Apa ini pun satu ke bagi orang kami kedua ka jenggut jengnam jukis Samla kanta pinungilam jukis si bersong kaput kolong ba ka jengge ke kedua na kapor sport ka jeng persau golong baka sorkar ka di phaban simkia hi dang simsnam ka iblaji pola pangap abatang belum ki jengtum jengtiap kemiyo so handai bagi kuat ban pak Khubor sorkar kolong ba lada kini ki deng ye petang badeng ye cia ban mi biang nak Khubor sport na kalian ki dekat bak julam di koseng bola sim ni karam tes kelang di bru tidak long siapan sim dak long dak ki wai pat kilat nanti kuno ban jubab kala ya jing siapan terha jung podok pas nam jungi kebasong ti po kaput. Bat da kini ki Khubor mila poisha ke bekut tak haduk pengdesham yang kublai shibot.